Kurumjari ISTV News Meng Tabri Punopo Taram Noksari Ujahan Bada Muroi Pau Lubisi Manipur da Paumi Singh Kudong Sada Singh Yangsinaba Press Council of India ge Sub Committee ge Mari Imphal da Lakle Police ki Wakalol Hana Faba Maikay da Purakna Bakonabada Miam ge Cooperation Sangi Haina Manipur gi DGP na Fongdokre Amasung Manipur University da Matangi Session degi Bed Amadi Met ki Department Lairagani Hojapau Sendoro Mupizre State asigi Paumi Singh na mathau pangthokpada asoingam thoktanaba amadi khudongchadaba sing yengsinaba Press Council of India ge member tarana saba sub committee amagi convener Korsuri Amarnath na lusingba myoi mari numit mari ni ge khongsata Imphal thunglakre khongsat asida PCI ge official staff ani suloina le committee asigi yaur libatei member sing adude Kalyans Barwa Aravins S Tengse amasung Arun Kumar ne Team Masine Imphal Airport a hack Tunglabaga IPR ge director amadi amzugi thopu basingna taramna okay lebak sin bathungna handak Paumi Singh the attack tawkiba tawdok kaya dagi Press Council na issue ase lumna lobaga loinana lisingani taramathoi ge September taramapalda council ge mifama pangthoktuna Paumi Singh ya soingam thoktana ba yangsina ba sub committee ase semkibani committee ase na leba ase gi tongan ba mafam sing satuna authority amasung Paumi Singh unakre yumlonariba asam da su committee ase na satuna Paumi Singh tengnariba khudongsa da sing matangda mariksum report lawkhrabani Manipur ki khongsada sida hayang Paumi Singh amasung editor singa introduction program ama classic hotel da pangthokani Paumi Singh gi maikai digi state asida Paumi Singh na mathau pangthokpada tengnariba khudongsa da kaya puthokadori committee asina Manipur sarkar gi makok thongba official kyasu unagani khongsat asiga mari lenana convener Grocery Amarnath na haike journalist sing na masagi mathau pangthokpada tengnariba khudongsa da kaya sing asi thidoktuna madu kohanaba mariksumba report ama sarkar da langkhatuna thawang thoksil oina paikhanaba parliament ta pokhatnabani Council wanted to find out what is happening all over the country and find ways and means to prevent it first and then deterrent punishment to those who have perpetrated these attacks on journalists. That is the purpose of this committee. Another purpose of this committee is that to explain whether there is any possibility to enact All India Act to protect journalists separately. On working conditions and other service conditions of journalists and on their wages, there is an act called Working Journalists and Other Miscellaneous Provisions Act. Likewise, we want to explore the possibility of having a separate act for the protection of journalists. And that we are collecting evidence, we are collecting suggestions, we are collecting opinions from all over the country. And on the second, if any attack happens on journalists, what deterrent action should be there so that it cannot be repeated. And the third thing is, if anything happens to a journalist, these managements which are interested in profits, they are not interested in protecting the journalists or looking after the families of the journalists. Once something happens to a journalist, the family is left in lurch, so to say. So we want some compensation package to be evolved for them who were killed in line of duty of journalism. These are the broader implications. As journalists, as working journalists, after working journalists for the last 35 years, we want to know the feelings of journalists in these areas. We want to tell the government what should be done. The PCI once collects this information, submits the report and approved by the council, it goes to the parliament. It will be laid on the table of the house. Then the working journalist movement in this country should stand up and get it implemented. Police ki wakalon hena phaba maike de purakna bahona bada miam ge cooperation sangi hena Manipur ki DGP MK Das na phongdokre hiramasida report ama wafam mase ngasi ISTV news gi mihutka DGP MK Das ka akhanana unaba amada mahak na phongdoki bani Manipur Police Headquarter Office ta unaba aduda DGP MK Das na makataraduna Police ta piriba sakti gi wangda police personnel sina thabak tawroidabani that while we try to enforce the rule of law, it is within the parameters of the law, not in contravention of the law. Lamdam sigi miyamna police ta thajaba thamnanaba praja singi interest ta thabak tawbu changi praja singna aikhoi gi police ne haina khalanba mathau tare
पुलिस पर्सनल सिंगदा दरकार होइबा ट्रेनिंग पीबा यामना तंगाई फदे हाइकी On the part of the police, there is a need for some specialized training program which can, boost up the professionalism of the police. That is one requirement, and we are striving towards that thing there. पुलिस मॉडर्नाइजेशन हायरगा इक्विपमेंट वेपन अमदी vehicle हेना चौकट लगा आथ्र मपुंग फान बंगमलोय मसिसु करिगुम्बा कांदा अपग्रेडेशन तौबु चंगी अदुबु ख्वाइदगी लूरिबदी पुलिस पर्सनल सिंगी लमचत साजत अमदी मखोइगी थबक थोरम सिंग असि नियम चुमना अमदी प्रोफेशनलिज्म इथिक्स ngakna chatpa asini मखोइना तोलब चारिबा असिगी वहानथोक लहनबसु यामना तंगाई फदे हाइबा वाफम DGP MK दासना ISTV न्यूज की म्यूटिंग असिदा फोंदोरकी. If I can contribute towards changing what we call the landscape, the mindset of my own force, with cooperation from the public, cooperation from the intelligentsia. I have gone around, met senior citizens, I have spoken to many of them, I have interacted with many of them. ISTV पावगिदमक मोयानिंग थौजंगलोइना नाउरेबम फिलिप्स इम्फाल. Manipur University da matangi session dagi BEd amadi Math ki department leiragani haina BC Professor Ace Nandakumar Sarmana phongdokre. Mahana makha taraduna Manipur University da education ki lamda akanmam yang sangbaga loinana mafam ase tourist spot oina ba honari. Housing MU campus ase environment friendly oire. International standard oiba tennis court amadi atay infrastructure kaya sagatli amarom da handaki session dagi university asida sociology amadi forestry and environment ki department leire masida set kuntra lei mathang sei dagi hawkadoriba BEd ki oina sit chama legini haiba wafam phongdokhe hawgadori si BEd Bachelor of Education sit chama aduga ngamabdi khoi MN Master of Education chu punna apai hauna ba process ta ri man aduga loina na khoi BPEd MPE Master of Physical Education chu khoi adum hengana mathang sai da tauni and facility khoi infrastructure phajana semgale university I want to make it a tourist spot with good academic records, good academic activities, teaching and research which require the help of students, scholars, teachers, faculty members and public in all. Aina thinkraba PLA gi kuntramanga subamapo kumlan nga mari leinana RPF ke president Irengbam Saurena Manipur gi miyam da pausel pibaga loinana miyam gi yawl ihoda lekhidraba singi mapam dasu yawl gi ikai kumna ulakle president na thadoropa serola mada lising masanipal marfudara mathoi gi Anglo Manipuri warda ipa ipu singna thona phana British ki lanmi singa leijaba pangal puthok tuna mayokna ki makhoina maithini khangna thawai pamu baleitena lanthengna kiba adu laiokraba aikhoi gi ipu purel singna sai kya sangna yumthangna baleba singa mayok naduna sembi rakhiba Manipur gi ngongkhe musung ning tamanga nabani adubunga sidi India lengak na Manipur bu namduna makhoi gi phibal nungda salanduna sei hompu hena tamlaklaba fawda aikoi gi mirola sinade kari su thosadana malai bakta tamlaklaba amagum khanduna lerap thokle masina thona pharaba ipa ipu sing adubu aikoina sak sonduna singthariba amadi ireba iramdang nungsi haibagi wan thok lehalibra hangle Housing Manipur da yawl ihoga mari leina nana thokliba pamdaba thodo watho kaya ase kanagi khosemdagi oirakibano haibadu tizinduna azumbadu puthona bahona bagi mahutta yawlop singda taisinduna hiram kudimaki maral sinaba honariba se kunayasi yamna labak thiba mane masina yawli ho asibu singthar bada natana kunaya sibu lekha tahan bada asobu masak ama ohenduna tungi mirolda polum ama ohogani Housing India lengak amadi makhoibu thajaba Manipur ge lengak loi singna ohelakliba Manipur kunai ge punsirol asi asugmatik tamthirakle senja thungja dagi horga lanthum munabagi masel yangthinabagi kanglof naibagi amadi masil manaw angamangam hatoknabagi thodok singna kunai asigi mapungoi saktam oirakle narol singna mayai kaba sinja ke ipakta tawrakliba si aikhoina sangsangna uriba kunai ge saktam singne masibu semdok sumthoktuna kunaibu anobu punsirol amada puraknaba hona bhaibasi punghong hongba awanba amanatana kaidang nungjasu oitholaloi hairi maram asidagi khoigi yawli howasi asugimatik mathau taribani amasung ihowasigi mai pakpa aduna kunai asibu kalhogadoribani hairi adubu luribadi haujiksu Manipurda lalolof kuntragi matakta leiri asuk yamlaba lalolof sing asi
ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯆꯦꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯅꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯎꯜ ꯏꯍꯧꯕꯨ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯊꯤꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯥꯁꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯎꯂꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯆꯣꯏ ꯃꯆꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯎꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯁꯤꯟ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯕ ꯌꯥꯎꯜ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯈꯥꯛꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯔꯀꯣꯝꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯅꯝꯊꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩ ꯃꯤꯐꯥ ꯃꯤꯄꯨꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯇꯨꯞꯄ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯁꯛꯇꯝꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯑꯣ ꯏꯝꯄꯦꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯁꯥꯐꯨ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯅꯤꯑꯣ ꯏꯝꯄꯦꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯁꯥꯐꯨ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ scholar, intellectual, media amadi mayru singna hiram asida akan yang sangbugi matam lakle. India gi look is policy Indo-Asian Free Trade Agreement Taurang Toriba India European Union Free Trade Agreement Manipur Pauduna Satkadorbe Essence Highway number 1 Punam asi neo imperialism gi masak ngaktani lakadoriba kaya asina thengnarakadaba khudongsa daba kaya asi mangda thamlaga matamna purakliba Taidokpa Yararidaba Kongset Asidagi Iramdamgi Pibamsu Samhonaba Amasung Kunai Sibu Kalahunaba Eko Kudimakna Hona Hobagi Matam Lakle Hari Sarolasina Aroibida Mika Fon and Ninkatamne Hinging Bahibasi Mubigi Mohoksan Sagonar Laba Mating Amadi Indiana Fanakana Haisingna Hona Dunasu Manipuri Miamgi Maning Tamningbagi Mating Adubukak Namtabangamloi Maliamda Lois Chanbiraba Lebak Singi Yellow Mistingna Maning Tamningbagi How Kiba Iho Sing Tingbangam Leba Kaya Matang Ning Tamlakli Ngasi Manipurda Kundaminariba Kanglop Singi Marakta Wakal Miang Kenaraktuna Tazanadaba Hangal Liba Musungsi Sanaba Walak Liba Singasi Manipurna India Manunda San Kramatunda Wedakiba Fibum Amani Alternative Arrangement Cookies that demand Singba Sing Taliba Si Pikrabalam the Masida Puminaba Homin Kamin Narkiba Yelhomi Selina Singaktani India Langakna Lam the Masibu Masin Macetana Basil Liba Lenga Kanglon Asibu Mayok Nanaba Ngamnabaginamba Eko Kudimang Pungi Pangalama Sagat Minabamato Tari Lamdamasida Kundaminariba Kanglof Kudingna Madom Nungaina Hing Bahibasi Oitokte Maliamda Masatona Hinge Hibatarabadi Punna Himinabagi Lambiasi Natana Atopa Pambayamata Late Hibasi Eko Kodimana Kaminagadabani Amaramda Kanglof Mayam Amana Punna Leminariba Kunayamagi Saktam Sagapada Soba Kanglof Amakata Yumpam Oiduna Sagat Nabahonabagi Wakal Faringsu Matamga Sanaba Wakalol Oidre Maramaduna Ekoi Kudimaki Lamdam Oidiba Manipurbu Nungaya Paba Watapadaba Manaba Kunayama Oinabagi the Mota Punna Saktam Setsil Handuna India Lingakpu Tengna Minarabsi Haina Zerolasina Makatari Saukatpa Society ama Semgat Pada Literature ge Saurba Todang Lai Haina Hana Sasanjas Oramba Si Upendrana Ngasi Manipur University ge Centenary Hall the Pangtokiba Taranipal Suba Manipur University Intercalass Literary Made Hodopagi Thoramda High Crep Manipur University na Sinduna Pangtokiba Hodopagi Thoramda Higher and Education ge Additional Director RK School Manipur University ge Students Welfare ge Dean Professor RK Hema Kumarna Atoba Mitunglen Singh Oike Mairoi Kana Saru Yakiba Toromaduda Professor Hema Kumarna Nationalism Amadi Patriotism ge Tim the Pangtok Liba Literary Mid Asida Mairoi Singi Lotuna Ladiba Hai Singba Kaya Adu Utok Nabi Kudong Sabadu Piri Tungi Yumbi Oriba Mairoi Singbo Ekoina Sumba Madi Apaba Maikeda Purabadi Lamdamasi Saukot Pamadi Ahong Purpa Ngongani Lamdamasi Saukot Lamjelda Yawangamnaba Mairoi Singbo Asumba Lambida Lamzingbada Ekoi Kuding Make Sobo Todang Lominasi Haiki Si Upendra Pondokibada Lamdamama Santiona Nungshi Sanana Lehana Bahonabada Literature na Asobo Todang Loribani Ngasigi Asigumba Toramasi Toina Pangtokpana Jati Kanglof Punna Unabagi Kudong Saba Pibagaluna Amaga gi Marakta Kana Ninabagi Kudong Saba Fangali Haiki
पासोय पुलिस की मनुंग सेनबा लाइंगम खुल मया गे लंबी नकलदा केजी अनि मखाइरोम लुम्बा आईडी बॉम अमा फुमदुना थमलंबदगे बॉम एक्सपर्ट सिंगना असोंगाम यावदना लौथोलगा पोखायनख्रे तरानिपाल सुबा सिक रेजिमेंट की कांगबुना पेट्रोलिंग सतपदा तोंगान तोंगानबा मफम अहुमदा प्लास्टिंग योमदुना थमलंबा पोसखरा थेंगनबदगे सिंगनदुना चेक तौबदा बॉम योरमबा अमा थेंगनखिबनी बॉम एक्सपर्ट लाक्तुना लौथोलबा मतुंगदा असोंगाम यावदना पोखायनखि पासोय पुलिस की ओसी सु मफम अदुदा लाक्तुना यंगसनखे बॉम पोखायनख्रबा मतुंगदा मोइदांग ममंग लेकाई की लंबी की नकलदा बॉम मानबा बॉक्स अमा लेरे हाइबदगी मफम अदुमक्तदा लंबी थिंगदुना पुलिस अमदी तरानिपाल सुबा सिक रेजिमेंट की कांगबु अमदी बॉम एक्सपर्ट सिंगना येंगबदा बॉम ओरमखिदे मई सिजनरीबा प्रजा पुनमकना सिजनरीबा मई की पिफम थोप खजना मतमसान थिदोक्तुना मियाम हुपना मई की कानाबा लोमिनसी हाइना मणिपुर इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज यूनियन ना थादोकपा चेरोलमना हाइरे डिपार्टमेंट असगी सिनमी खुदिमकना काबकुंबा सांगनाइबियु इसा इसाना फंगलिबा तोलफ अदुगी सबचाबा सर्विस पीदुना मियामदा सिनमी अमा ओइबगी सबचाबा थौदांग अदु उल्लसी हाइना यूनियन की सेरोलसना खंगलकले तांकुल नागालोंग की मिखलदा प्रेसिडेंट की मिरेफ ओइबा जोनाथन कांगसुंगबु सगंदब सिंगना हालंबा थोंगबु यानिंदब फुंगदोक्तुना तांकुल ताबा मफम सिंगदा ngasi अयुक्तगी हौना पुंग नेफुनिपाल की जनरल स्ट्राइक सतगिबा सिना उखुल की महुसा की पुंसिदा चाउन अकाइबा थुअनखि अमरोमदा जोनाथन कांगसुबु हालंबा थोंगबु तांकुल नागा जे लोंगफांगे ngarang नागाराम कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा मिफमना कंडेम तोबा फुंगदोखरे रिम्स दा अंगांग उननबा हिदा कापदा लेखिद्रबी बिजेता की मिसिगी मतंगदा ngasi phawba imung manung amadi JC की म्योई सिंगना खोंजंग चंगसिन बेलेप्ट्री मा की मपाम ओरिबा अयांगपली दा लेबा लैम कैथेल दा लमदमदोंगी मियामना ngasi wakan mifam चतकी अपुनबा लुफ लैम कैथेल अयांगपली ने सिन पांगथोकिबा wakan mifam अदुदा मरा लेबा डॉक्टर सिंह आइनी मतुंग इना सेराक पिगदबनी आइबा मोंगबी बिजेता की मिसी यानिंगदे हाइबा प्ले कार्ड सिंह थेटकी वाकत मिफम अदुदगा मरी लेनना लेखिद्रबगी मसे केएस मेमिता देवी ना फुंदरपदा सेनेरिबा डॉक्टर सिंह के लाइसेंस कक्कदबनी मिसी एसी मतंगदा रेम्स ना इंक्वायरी कमिटी अमा सेमख्रबसु हप्ता अनि हंजिलबा फावदा करिगुंबा थबक अमता लौखलप लेट्रे रेम्स की अथॉरिटी ना थौदो अदुदा सेनेरिबा मियोय सिंह अदुबो कंखतुना थमले असिगुंबा थौदो असि मणिपुरदा तोयना थोक्तुना लाक्लबसु मरी लेनबा सिंह ngasi फावबा सबचाबा थबक अमता लौखतबदगी मखाताना असिगुंबा थौदो असि थोरकपनी बिजेता की मिसी असिना अरोइबा उहेलसी हाइना मागना मखाताना फुंदोरखे रिम्स की ओइबा इंक्वायरी कमिटी अमा सेमख्रे हाय अदुबु मखोइना लाले खंगलबा मरान kan leire खंगलबा मियोय सिंग अदो मखोइना वीक अनि मतम लौरी करी दोबगी मखोइना वीक अनि मतम लौगदौरी बनो मरा लेire खंगलबा सिंग अदुदी मखोइना अथुबा मतमदा इंक्वायरी कमिटी अदुना पुथोकबिगदबने मखोइना मतम लौदुना मतम सोंदा हनबगी मथौक तादे MIT की महिरुई सिंगना प्रिंसिपल इंचार्ज डॉक्टर कुलचंद्रबु लौथोकदबनी हाइना दाबी तौदुन संगसलपा खोंजंगदा पुलिस ना टियर गैस कापगा लोइनना फुबा चैबा तौदुना हॉस्टल दगी तांथोरखिबा महिरुई सिंग ngasi phawba yenkhom lerak community hall da संगजफम लौदुन लेरी महिरोय अमना फंगदोरपदा यासिनबा अमा पुरक्त्रिबा फावा मफमसिदा अदुमुक लैखिगनी बीसीना मखोयगी लैफम सिल्लगनी हाइखिबदु मतम चाना फांगथोक खिदबना महिरोय सिंगना याबंगमलोय हाइखि अखोयदी मोइना हाइरिबसिंग दखोय मत याजदे अखोयदी हॉस्टल पुलप लैगे हानिगी दुमाइना कनामतना सिस्टम पिदबिदा लैजागे हाइबनी अदु याद्रगदी बीसीना हाइबदो अखोयदी सुंगा याजरोय ngasi बाव हनदरे अखोय सिदन लैजरिसि बीसीना प्रिंसिपल मरा लैरगदी इंक्वायरी चथन याने मरा लैरगदी हाइबो वाफम सिदा अखोय सात्र मना मरा लैत्रगदबु अखोयना कदोबगी प्रिंसिपल इंचार्ज की मथकता खोंजंगदी चाथगदोइनो नोंमाइजिंग नुमित खतदा बीटी रोड अमदि रोबहन टैंक मनुंगी अहांगबो मफम सिंगदा लंबीदा थारगा फिरोल योलिबा सिंगदा इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल न सथरिबा थोंगसी ऑल मणिपुर संडे मार्केट वेंडर एंड लेबरर्स यूनियन ना यानिंगदा फुंगदोरले संडे मार्केटर सिंगदा कार्ड इशू तौबगी नमादा खुदोंग साबलौदना यूनियन अमगा मानरगा तंगाई फदना लुपा लिसिंग अहुम पीरगा फंबा याबगी परमिशन पीबगी थोंगसी यूनियन असिना हक्सिना लवी हारी IMC ना वेंडर सिंगदगी लुपा यांखै यांखै रिसीव पीरगा खोंगतपगी थबक सु चथरी हाइना यूनियन सिना थादरोपा चेरोलमना हाइरी हंदकता अवांग सेकमाई ममांग लेकाइदगी सही होंपुतरेनोम सुरबी नुपी अमा राजेन कौवा मयानुपा अमने इजेट मंगन बिख्रे हाइना क्लब अमदि पुलिस दा कंप्लेन तौरुबदु विड्रॉ तौरे हाइना कंप्लेन तौरुबा नुपी एदुगी मसानुपा जनंबम लोकेन सिंगाना पाउमी सिन फंदोखरे पाउमी सिंग उनबनुदा लोकेन की मसे
लाताबिना माकी मपुरेबा राजेनसी असिगुम्बा थबक तोरंगनी हाइबे थाजदे मखोइगा चंद्रबान कोबा मियोयमगा सेल तोनगी मतंगदा खनकिबा लेखि इंखोलगी मतंगजसु से नबल लेबना इरांग थोकिबा ले माकी मपुरेबदा मराल सिजलगा असिगुम्बा थबक चथरपासी यानिंगदे लोकल ना मखा तारुदुना माकी अतोप मोबाइल चंद्रबान अमदी मसेना हाइजिनबदगी सौनिंगदुना क्लब अमदी पुलिस कंप्लेन तौकिबनी हौजिक्ति राजेन असिगुम्बा थबक तोरंगनी हाइबेसि थाजदबदगी माकी खोंगफम होंगदोपनी मतुंगदा सिगुम्बा केस असिदा यावररोय हाइ पाउजे आइंगोंदा तमरे नमाजे समायना नंगी हारिबन नवाई राजेंजना समायना रेप तवरे खोले हाइबन सिंगोजे आइंगोंदा तमरबदगी आइना साउनिंगमनगीदना खंदा हौदनको लकाई क्लबता अमदी पुलिसता क्लेम से आइना तौबनेबा आई अखोई भाई राजेंद्रना अखोई माजे तमाय तौरमनी हाबजे आई थाजतेबा दुना मरम ओइरगा आई क्लेम जिंगजे आई इसाना कथसरे Impal West District Police Commando na ngarang RPF PLA gi active member ohum uripok laikulem bi auto parking gi fare district asigi SP gi serol mada phagalaba sing adudi kharibam robi sei ni phumathoi apopa lekhidraba sauba kadangbam part 1 Yumlembam J Kumar sei kunthani thoi apopa lekhidraba biramangol jiribang gi Centrapur amasung ngangbam Risikel sei kunithoi apopa lekhidraba goromangol kangabam part 1 dagini Risikel tagi 9 mm gi pistol lama fangle hari Amaromda Pripak Program Member Ama Usa Cinema Hall Mamangdi Fare Hari Parbamu Edudi Telem Boy Sehinipu Apopa Puina Kaisampad Ahibam Lakaidagini Hari All Manipur Democratic Women's Association ge State Conference Kumalampakta Leba Youth Hostel da Pangthokre Haudobugi Thoromda State Archives ke Director W Susila Zen Manipur Dance Academy ge Guru Nalini Association ke President Y Romola Susurgaki Y Romola na Parliament Amadi Assembly da Nupi gi Sada Kuntraga Hundo Reservation Thangudabani Nupa Nupi Sinmi Singh Saf Manana Kusuman Fangangadabani Laloba Namtabagi Mingda Nupi Singh da Security Force Singh na ka henba thong sathaba thing Bayawna, Nupi Singi, Pibum, Pagat Nabagi Matanda conference, Pantopani, Hike. Linda Democratic Women Association na Luching Laga, Assembly the 33 reservation gi Matanga, Parliament 33 reservation gi Matanga, Kana Kongjang Jangcheli, Assessum Shoydana, Aquina Laiba, Assembly Sida, Sunjo Shoydana, my park and Havigi Tazavele. Department of Environment ki matingaluina na Oriental Club Common Mangzina Consumers Club Manipurga khusam naduna akoi bagi fibam kanna bagi matangda nomagi ba awareness program ma Common Mangzil da pangthokre haudobagi thoromda Dr. G Ranjit Sharma Consumers Club ki Joint Secretary Y Naran Babu amasung Oriental Club ki President Ais Pakasana Susurga ki tharongi manung sanna Common gi akoi bida usar kayasu thake Hayang September ki tang kunga mga da All India ki oina bank strike tawgani leblom badu handokre Bharat Sarkar na khuda ki oiba State Bank ki subsidiary sing SBI amasung atopa nationalized bank sing da merge tawbagi wafam leite haina sing doropodagi khongjang se handopani Sarkar na bank sing merge tawnaba wafam pukhalak bank sing na khudak ta khongjang sangsingani haina All India Bank Employees Association amasung Bank Employees Federation of India Manipur State Committee ki serol mana hairi MSU MSF Desam KSA Suk Amasung MSK Apunba Body Emo Oriba Joint Students Coordination Committee na Lakadurba College Students Union gi election gi thabak thorom sing yangsin ba monitoring cell ama semle cell si gi thopuna na ba convener oina Desam gi hanagi President LC Santos KSA gi hanagi President Yuna Partikumar bo treasurer oina loina member taret amasu khankre monitoring cell asina college mikhal ga mari leina ba thabak thorom sing pai ba hore mikhal gi candidate sing na committee na mamang da lauthokiba satna kangloladu ngak na satna ba khangal National Institute of Rural Development Northeast Regional Center Guwahati Sinduna Numit Mangani Satagadaba Medicinal Amasung Aromatic Pambi Singi Rural Industry Link Nabagi Training Galwena Documentation Nasidagi Ponompata Leba State Institute of Rural Development Hokre Taromasida National Institute of Rural Development Regional Center Guwahati Mihud Mri Dasmita Devi Amasung Rasmi Hasrikasu Saruyaki Tungan Tuan by resource person sing na ahubunumita wangangke.
Manipur University ki oja sing na University asigi Vice Chancellor na tongan badabi sing thabakta onthok tabadagi mayokta maki mathakta non cooperation movement changsin kre Manipur University Teachers Association ki ngasi pham ki executive committee ki mifam amana hanadagi hona changsin duna lakliba khongjang gi makha tarakpa oina non cooperation movement asi changsin number waref laukibani khongjang asina lairik laisu tambiba PG class amasung PhD course ki thabak sing yaudana atai thabak khudimak konsingani Khongjang asi October 13 fawa sethagani masi fawada demand sing thabak oina pangthok trabadi mapung fana BC bu boycott tawbi khongjang sangsangani amaromda Manipur Institute of Technology gi hojik oriba phibang gi matang da executive committee gi mifamna kupna khanaki phibam asi principal in charge amasung BC gi thongdagi uhelakibani haina members sing na phangdokhi Santi oina wakan mifam sathariba mahiroi singbu karigidamak tear gas kapsin bagal oina phu sebe tokribano asigomba thong asi kandem tofam thoi University gi authority na atu matamda yanaba poraktuna Technical Institute asigi mahima sengi thabak thoram sing hawana bahona gadabani matam kaktana class tawdabana institute asida ne taba ama porakpagi muhutta hena khudong thininga oirakani hairi Maunaha amada mobile phone toksinduna fazaba wahingang karem nabana singba torubadagi miyamna warak watem tawkraba wangkhem momo maitei sei kuntramang apokpa Gopal thangmaiban sinam laikai leiba misagasi tha taruk dukan phamba yandabaga loinana thama mayumdagi mapal thoandana lainaba khangankhre ngasi naharo leisema club sinam laikai ge sanglelda thangmaiban United Club ki mu single loinana mifam pangtholoba mutungda warefasi lawkhibani Infal West 1 block ke manung senba gram panchayat mari Kaubru Lekra Kalapahar Santala Bari Parasain amasung Toribari gram panchayat singbo lisingani tarani thoida pangthokiba panchayat mikhalda saruk yahandaba haibase lamdam adugi miyamgi apamagi mayokta sathaba angam athau singi thabakni haina Manipur State Panchayat Parisat na lawe hiramasida Gorkha Union na sangsiliba khongjang kayada parisana sogatkani mari leinaba authority singna hiramasida kupna khanaduna miyamgi apamba sing thabak oina pangthoknaba pukning singsili amaromda sangamdabi gram panchayat ki pradhan Imran Khan bo police na fajinduna thamba parisat asina nungaitaba phongdorli Mapu matam sana asumba tidoktuna while sata hanba amadi maral latragana atuba matamda fibam amatta thamdana thadoknaba arfil tawri Thangmaiban Athletics Union Thaugi kuntra mangarak suba mapok kumlan ngasi Thau complex ta pangthokre Tormasida MLA KS Jekison IMC ki councillor as Binarani Thaugi president KS Birasu Surgaki Union asigi lekhidraba members singi mafamda ikai khumnab utki Jekison na state asida sana khonaba amadi nat ki thak asi wangle housing academic atmosphere romda mai onsinma matam oire haike Manipur laiba Manipur masapuri mana maitei kabui naga kuki tangkul Manipur laiba Manipur masapuri mana UPSC exam ta IAS oraba IPS pangaba IFS pangaba India ke laiba admission substance sida koi orba posting loi pai dadi Manipur na kaida bugi handana laidoi no ISTV network ki service provider oriba Khangampali Huidrom lekai dige Konjengbam Bimol Laibak Tiba Todo Amada Ngarang Lekidre Mana Lekidabada Network Asigi President Secretary Yauna Executive Committee na ngasi awawa fangdokre Mana Hinglingai matamda Network Asigi Saukanaba Lorama Todang Kayabo Ningsangke Irapta Leminaramba Konjengbam Bimol Sivaranda Associate Cable TV gi proprietor Biramba aduga ISTV Punselek Parasu Executive Togda Biramba Kogi Maru ke bimolna manung tum jadna koi bunmu thadu chakhibe do nongai to phongdok boina marupna isong from the in ching le nong de tengasi koi punok na marku gai ko uchali Consumers Affairs Food and Public Distribution na miyamda ahongbo mamalda seng makatana fangale ngasi imakaital number 1 manakta mobile cell tawki Asian Director na Manipur gi mafam sinba thungna seng fanganaba athubo matamda thabak paikhalagani haike adu maroina makata mo order mo fangdobodi mo pen sing yen bang se pen din le pamamre mosbol dan si yele si pen ma ke thedi jabani masi koi public na muta welfare ka pe manager Kaksing dasu Kaksing Bazar Naholai Lampakta Seng Yen Ki Sarkar gi Thoksila Sibu Thakat Pafungdo Fugalune na Miam gi Awat Apasing Puduna Mobile Cell Ase Kaksing gi Ate Mapam Sing dasu Tobinaba Joint Non-Government Voluntary Organization Kaksing gi Makai Digi Pukning Singsile
Hobom Marak Lorembam Lekai Degi, Roni Bela Kobi, say Taranipalum Surabi, Nupiama, Hokibatang Kungi Nutilpung Amarum Tabamatam Degi, Mayum Degi Tokibadegi Hanzelatre, Nupiasi, Futmanga Wangi, Masatai, Masam Teli, Mamai Koidane, Natonda, Sambru Matungi, Mana Tokibatamda, Higo Masuda, Hangamapal Sen, Bakongrama Setki, Angamba Masugi, Trisat Amaletki, Kanaguma Singna, Nupiasi would Tenabidi Manak Police Station, the Pau, Bibinaba, Singami Police Station, Kangalale. Housing Makatana at the top of Cameroon Lactangida, Sanabu Pau, Lobisi. Housing Sanabu Pau Pizri. Amfana Sinduna Mapal Kangze Bunda Sathariba, Nepal Suba, Manipur State Liki, Nasi Sanakiba Ahanba Metsta, State Liki Mamangi winner SSU Singzamaina, Mamangi State Liki runners of M Kabambu, Maitiba Pikre, Nasi Sanakiba Mes Aduda SSU Gi L Gogosana Mes Aduge Minute Homputuru Setpada, goal on Tokuna, my Pakivani, M Kabamna, goal Senaba. Attack kaya torobasu goal amata ontok pa ngam kidamana league asida ahanba oina M Khabam maitikre ngasi sanakiba anisba mesta state league winner oiba ngam khraba draw kwa kitelna nauna state league asida saruk yarakliba ZFC bo goal ahum sunoda maitiba pikre draw gi goal ahum adu N Momosa TS Prem amadi K Priyo Kumar na goal amamam chenduna mai pakibani ZFC nasu goal chenba yaba khudong sawa kya phangke adubu laibak thibadagi goal ontok padi ngam khide Imphal West District Football Association Sinduna Malongi YWC Ground ngasidagi ahumlak suba Kangjam Karanjit Memorial 2nd Division Football League hodokre league asigi ahoba match da SKYC Segmaina SYPS Segmaibu goal amasungna da thoikre SKYC gi amatangairaba goal adu TS Jotsina chanbangam kibani Thamai bangi Laising Thau Sanglel da Sathariba Waikom Gambini Leima Memorial League Kam Not Out Kang Tournament ki ngasi sanakiba match ta Kaisam Thong Kendra Ena Oinam Kendra bu Pansel Kulumdoi Taramapal da Maitiba Pikre Hayang Thongju Kendra B amadi Konthojum Kendra Anina Sanaragani District Youth Affairs and Sports Thawalgi Sahi Taramari Taratret amadi Sahi Taramapal Makhagi Nupa Masamadi Nupi Masa Sangi Tongan ba discipline da District Level Inter-School Trial Cum Selection Laklib October Nepal Ligi Tarafawa Pangtolagani Saruk Ganingba School Singi Mahir Singna Laklib October Ahum Pawing Manungda Marilainaba Se Sang Sing Thawalgi DYAS or the Pisalaknaba Kangalali Manipur Badminton Association Sinduna DM College Campus the Leba Indoor Stadium da Sathariba Yakai Nepal Suba State Open Badminton Championship ki ngasi sanakiba tongan ba match sing the my park tuna final changkraba sing adudi men's single final da RK Senior Amadi W James Anina Lamba Tonaragani women's singles final da KSA's Khelpati Amadi and Purnima Lamba Tonaragani boys single under 13 da M Mairaba Amadi O Sendrajit Anina Tenaragani boys single gi final da RK Devajit Amadi Yaitomba Anina Sanaragani Aduga boys single under 17 da A Rupachandra Amadi L Anil Kumarna Lambat Tonaragani Ngasigi Okiba Ing Asagi Pau Pizeri ICAR Lampel Patiki Fangba Pau Matung in a Nasiki Quaidigi Saba Drigi Celsius Control Doi Quaidigi Imba Drigi Celsius Kunitoi Desmik Ani Nungsita Yauba Ising Manilgi Sang Ayukta Sada Marpumapal Nungtildan Sada Hompum Doi Nongzugi Sang Nil Loisilakudang Nasi Maru Pau Amukan Pizri Manipurda Paumi Singi Kudong Sada Sing Yang Sinaba Press Council of India Gi Sub Committee Mui Mari in Fanda Lakle Police ki wakalon hana faba maike de purak na bahona bada miam gi cooperation sangi haina Manipur gi DGP na thongdokre amasung Manipur University da mathangi session degi BEd amadi Math ki department lairagani ngasigi STV News pau matang se loizere miang tabri punong po mukhana